Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, muryango mugari, bakunzi bacu tubana umunsi ku munsi. Reka rero mbifurize gukomeza kugubwa neza, mbifurize n'umugisha w'Imana mu byo muzindutse muri gukora mu mirimo murimo mugenda mwerekezamo. Uwiteka Imana abashyigikire cyane. Birumvikana rero ngarutse mu makuru. Ni amakuru menshi cyane tugenda twibandaho muri iki kiganiro. Ndi kumwe na mugenzi wanjye nawe yabasuhuza akabifuriza n'igitondo cyiza. Ndabipfurije igitondo cyiza nshuti bakunzi bacu, abatwumviriza muherereye mu Rwanda, bari mu Burundi, namwe mwese muherereye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Reka tutibagiye namwe mwese mutwumviriza muherereye hirya no hino ku migabane y'amakungu ya kure, ikaze na karibu. Birumvikana rero yamaze kubahereza ikaze anabasuhuza. Tugiye kwinjira mu makuru, ni amakuru menshi cyane mu by'ukuri. Turagenda tugaruka ku mpande zombi, turebe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru situwasiyo ihari. Gusa turaza kurebera hamwe abasirikare bageze kuri 40 bongeye kwinjira mu ngabo za FARDC cyangwa bishyize mu maboko y'ingabo za FARDC. European Union yamaze gushyigikira ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa. Mu Minembwe ibintu birakomeye, turagenda tubirebaho. Ni mu gihe kandi M23 yashinjwe rwose kugira gutya ikarasa mu bitaro igahitana abakozi 3 bari bashinzwe nyine kuvura muri ibyo bitaro hano za Kasheke. Turagenda tubibabwiraho, tubive imuzi n'imuzingo, tubabwire abo bakozi abari bo. Twirwaneho yamaze gutanga itangazo. Muvandi n'icyo dufitiye. Ni mu gihe kandi turibuze kubabwira yuko ubuyobozi bw'umutwe wa Twirwaneho ugamije gukora bimwe mu bikorwa bitandukanye, avuga yuko urengera abanyamurenge abatotezwa na leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ko bazamuye mu ntera. Michel Rukunda canke ujya batazira makanika yahoze ari umuyobozi w'igisirikare curiya muhari. Yego aho kandi turibuze kwibagira makuru akomeye cyane avugwa hano mu gisagara ca Bukavu. Uribuze kunkundira nitwaro nk'akanya tuze kuyabashitsako. Turagenda tubibabwira byose, turabiva imuzi n'imuzingo. Share, comment, like, subscribe. Abakunzi bacu rwose mugende mukande no kukazogera kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda abageraho neza cyane. Bibuke no guparitaja mu magroup atandukanye yo kuri Facebook, WhatsApp n'andi atandukanye kugira ngo aya makuru ntaze abacike. Nyakubahwa bwana munyamakuru, reka tudatinze nkundira ntangure kuri iki kintu kijanye nuko kuri ubu abakozi bashika 3 b'ubuzima ngo bivugwa yuko batewe n'inyeshamba za M23 ku bitaro bya Kasheke. Aho ni mu gihe rero umuryango utegamiye kuri leta wa EPDH RDC utangaza ko ibitero byagabwe kw'abo bakozi ku bitaro nanone mu nyuma z'uko byakekwaga yuko ngabo bakozi bariko bita ku bagwanyi ba Wazalendo. Urumva yuko ni ikintu gikomeye cyane kuba impamvu baragabweho ibitero ari uko abo baganga bahora bita ku magara y'abawazalendo. Urumva yuko ni ikibazo gikomeye. Ego cyane. Urumva icya mbere kirimo barimo baravura abasirikare bahanganye, barimo baravura opposition, barahita bafatwa nk'abanzi. Icyo ni kimwe kubagabaho ibitero, birumvikana. Gusa uriya muryango nabonye wababaye cyane kabisa. Muri aba ngaba aba bayobozi 3 bavugwa harimo uwitwa Bahati Kaharamba, yari umuyobozi w'ubuvuzi, yarakomeretse ku buryo bukomeye. Ni n'umudokiteri. Ni n'umudogiteri, Dogiteri Bahati kabisa. Hari n'undi bita Byinja Mure, umubyaza nawe yakomeretse bikomeye cyane. Harimo n'uwo bita Salomo Ruhoma, nawe yakomeretse bikomeye cyane. Bivuga yuko hari n'ayandi makuru agitozo bivuga yuko hari abandi bahaguye nk'uko uyu muryango wa EPDH RDC ubisigura. Bakaba bagabye iki gitero bavuye mu mujyi bita Kabamba. Iki gitero M23 yakigabye ivuye mu mujyi witwa Kabamba kabisa. Uyu muryango utegamiye kuri leta rero uranenga bikomeye cyane imyitwarire y'izi nyeshyamba mu kugaba ibi bitero kuri aba bakozi babo. Bo batanabyemeranyaho ko barimo bavura abazalendo, bavuga ko barimo bita ku baturage. Bo niko bagenda babivuga. Ni ikibazo gikomeye cyane hariya, haba harimo ihangana rikomeye cyane. Ariko se ibi ntitwabibara nko kwirwanaho kwa M23?
oya none buriya irashobora gushyigikira yuko wazarenda yoroha ingufu. urumva Mm, mu rugamba nka ruriya mm, haba harimo umwe kuzana uruhande rwe rumurengera, mhm, undi akazana uruhande rwe rumurengera. mm, Urumva wazana kugira ngo bivuge byumvikane, mm, iravuga bati ni abaturage. mm, M23 rero aravuga ati twebwe twemo twikiza umwanzi, mhm. twebwe ntabwo twe twarashe ku Bazalendo, nta baturage twarasheho. Nta baturage twarashe. Urumva rero buri wese abazana verisiyo ye, undi Mm. nawe akazana ingingo imurengera. none Gusa none hajya mbega abo badogiteri bo none nabo ni abazarendo cyangwa ni abadogiteri kandi ubona uyu muryango uvuga ko ari abakozi bawo, none bumva yuko se bumva ko baba bazize akarengane ariko aba bakozi abakozi baba bagiye urumva bo ati aho intare zarwaniye ibyatsi nibyo nibyo bihagwa. ariko nanone ntitwibagirwe yuko uyu muryango wa EPDH nawe nanone uri mu kwa FARDC akenshi urumva imiryango nk'iyi ngiyi cyane iba ikorana na leta, rega buriya amahirwe menshi cyane aba ari ku ngabo za leta, aba ari kuri leta. Niyo mpamvu rero uyu muryango gukorana na leta cyane biroroha. Kandi Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wabonye hari uburyo ari kwitwara cyane cyane kuri iyi miryango mpuzamahanga mu kubikoresha nk'iturufu ryo kugaragaza uburyo M23 iri kugira gute, iri guhohotera abaturage hariya. Ubona ko abikoresha cyane mu manama agiye akomeye agiye atandukanye. urabona yuko mu makominote internationale perezida Tshisekedi arakomeza kugaragaza yuko M23 ari ikorera ibyaha abanyagihugu, ariko ntabwo namurenganya. Urumva ni perezida atsinze uriya mutwe uko yawutsinda kose, uwabikora uwo ari we wese bizabarwa kurinda kuri Tshisekedi. Rero inzira yose yakoresha kugira ngo agaragaze ibyo bintu ntabwo wamuveba, nk'uko inyeshyamba nazo inzira yose zagaragaza kugira ngo zigere ku cyo zishaka, none nazo ntiwazivera. nka kuno twirwaneho iri kuza yatanguje manifestation, wabonye ko ibintu yatangije ni ukwirwanaho nyine, biriya nibyo byita kwirwanaho. Reka dukomereze kuri aba basirikare 40 bitanze mu maboko ya FARDC. Mu by'ukuri biragaragara ko ari ibihombo bikomeje kugaragara ku nyeshyamba za M23 ku buryo budasanzwe. Ibi ngibi bikaba byabereye mu majyaruguru ya Kivu. Batangaje ko abakomando bashya bagera kuri 40 bamaze gutera umugongo izi nyeshyamba za M23 bakinjira muri FARDC. Wabonye ko n'igisirikare cya FARDC cyabishimangiye. Ahangaha nkibaza uburyo abasirikare benshi bizi nyeshyamba bamaze iminsi bitanga mu maboko y'ingabo za FARDC, kavuga ko ari igihombo gikomeye ku nyeshyamba za M23 zitagira ikintu zibivugaho, ziraruca zikarumira, bimera nkaho bavuga ati ntabwo bitureba. Ariko nanone tukibuka umufiririzo w'abasirikare benshi baturutse muri FARDC binjira muri M23. rero ubundi nguce mu ijambo turaza kwibaza duti none mbega uku kwiyobora kw'abasoda bahora bari kuri kote ya M23, urabona yuko bari kubiyobora kuri M23 bishikana muri FARDC. Turashobora guca dutangura kwiyumvira duti none nko mu ntango ko byatanguye biboneka yuko aba FARDC bari gushika muri M23, uyu munsi bikaba biboneka yuko bariko barahindukira bagaruka. Aha dushobora kuvuga duti cyangwa birashoboka yuko bo babonye yuko ibyo bari bayitezeho idashobora kuyigeraho, kuko nko mu minsi yashizeho mu ifatwa rya Goma na Bukavu byarabonekaga neza yuko umuvuduko bariho yari ihame yuko ari abantu baboneka yuko bafite intego yo gushikana Kinshasa. Aha rero aba basirikare turashobora gutangira kwibaza duti none nk'ubu ntibashobora kuba babonye yuko M23 nta nguvu igifise. Icyo uvuze ni kimwe, genda ashyiraho icya kabiri. Uriya intambara buri muntu uwo ari we wese iyo ayitangije amenya umunsi n'isaha ayitangirijeho, ariko ntabwo ajya amenya igihe irangirira. Icyo ni ikintu kimwe tugomba kubanza kumenya. Nkatekereza nkavuga ngo bari abasirikare kujyamo hariya ntitwakwizera ko bose bari bagiyemo bafite umutima wo kubona ko M23 ari intumbero ifite ishaka kugeraho, bageraho bagasanga barabeshywe. Avuga ati hari n'undi abinjiyemo bagiye nk'abatasi,
cyane nko muri iyi minsi iri no gutsindwa, urabona ko intambara uko abantu bestimaga intambara uyu munsi ntabwo ariko biri kugenda. Hari abantu uyu munsi nko ku marezo sosiyo urabona yuko Uvira yarafashwe kuri Uvira yarafashwe YouTube, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye urabona yuko Uvira yarafashwe, ariko ntiyafashwe. ariko mu by'ukuri wagera ku mirongo y'imbere ku rugamba kuri tele bakakubwira ati hajya ntibakora ko ntawe ukoraho ngo imisozi yose ngo igisirikare cy'u Burundi cyaragose. bagaca bibaza ati none mbega ibyo bizogenda gute, hamwe ibyo bandanya tuguma muri M biraza gushika dute ko birizo kuboneka yuko bari buze kudusubira, bari buze kudufata amateko. Uzi ikintu mbona hariya, buri wese aba afite umupangu we. Abafite umupangu Buri wese aba afite umupangu hariya, kuko bose bari kuri tere kandi bari mu ntambara, bose bafite ibikoresho bigiye bitandukanye nubwo babisumbanya turabibona, ariko buri wese aba afite iki, umugambi n'umupangu we. gusa ikiboneka cyo FARDC yashobora kuba ifise ibikoresho bikomeye bijya vya muzinga, ariko nanone tugeze ku bijyanye n'imyitozo biraboneka yuko M ishobora kubisumbya FARDC. Hariya niyo mpamvu bakubwira ngo bino bitero byo mu kirere ni ikindi kindi, ngo aba basirikare rero ngo bumvise nta kintu bari gukora mu nyeshyamba, bafata umwanzuro nyine, bafata mu butumwa bw'ingabo za FARDC, baravuga ati reka dusubire mu gihugu cyabo, nyine basubire mu ngabo za leta. Gusa ngaha sinatinya kuvuga ko ari igihombo kiba gikomeye kuri izi nyeshyamba za M23. Biraboneka yuko uko iby'isi ntaho byitibye byatanguye FARDC ariyo iri kwinjira muri M, ariko uyu munsi biraboneka yuko n'abari muri M harimo abariko barayiheba bagahitamo kwiyongora ko bagahitamo kwinjira muri FARDC cyane. Igoma rero, Igoma ibintu naho ntibyoroshe, biravugwa yuko urwaruka rwinshi cyangwa se urubyiruko harya muri nibaze yuko ari muri Kahembe rwinjiye ku bushake mu nama yabereye hamwe n'ubuyobozi, inama yagirishijwe n'umuyobozi harya Goma, akaba ari na burugumesitiri wa Karisimbi, aho ibyo bikaba byabaye kuri uyu wa gatandatu uheze muri uyu mwaka turimo n'uku kwezi turimo. Urumva ko ni inama yakoreshejwe na M23. Baravuga ko hari urubyiruko rwaje muri iyo nama ku bushake, ntawe ubihatirije, ntawe uruhatirije, ruza ku bushake. Yego. Uti byagenze gute rero? Aho ngaho rero nibyo mpora mbwira abantu gusa badashaka kumva. Abo baturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hari kubera imirwano, nabo ubwabo buri wese afite uruhande ariho. Rero kuba M23 yahamagaza inama bakayitabira, urubyiruko rukayitabira ku bushake, ntawabihakana. Nk'uko hari n'inama tubona zo ku ruhande rw'ingabo za guverinoma ya Kinshasa bagakorana inama n'abaturage kandi bakitabira, na M yakoresha inama bakitabira. Ni ukubera nyine ko bose batabyumva kimwe ndetse batabasha no kubyakira kimwe. Umwe avuga ati genza nzaguma ku ruhande rwa leta, undi akavuga ati jewe ndabona intumbero ihari ari izi nyeshyamba, nta kindi nabona cyishe inyuma ya biriya, nta ruhande rwahamagaza abaturage ngo rubura baza. Ariko bwana munyamakuru, nabonye bimwe mu bice M23 yafashe mu minsi yeze harimo nka Goma, hariho agace mperuka kugenderera, ubwanje nariboneye yuko hariho impinduka. Pari raporo yuko byahoze FARDC ariyo igifite Goma, yego, ukagereranya nyine n'ubu nyine uko bihagaze M23, urabona yuko hari ibyahindutse. Urabona yuko system ya M23 irasa naho ari nshasha iyo guhindura Kongo, ahubwo imbogamizi ziri buze kuba nuko ibyo bari bafite mu migambi nko kuyihagira yose bidakunda, Imana ibafashije barinda aho bafashe. Ubundi hariya ni nabyo twagiye tugarukaho, hari igihe hari n'ukurinda ibyo bafashe bakirinda kujya muri byinshi, kuko kujya muri byinshi kwa M23 biraza kubashyira mu mibare myinshi, biraza kubashyira mu kindi kibazo gikomeye. Abaturage benshi baraza kuhagwa, kuko ntabwo iri buze kuhagera gutyo gusa, kandi nayo ntabwo yizeye. None urabona ko uko iminsi igenda ishira, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigenda gihinduka cyane, kiragenda gihinduka cyane. Kandi buriya ntitwirengagize iki kintu nanone, buriya igisirikare cya M23 cyaje kiri giteguye
ibintu byacyo byanditse biri ku murongo ndetse ukabona ko birimo biba successful, yego ariko guverinoma ya Kinshasa nayo nubwo yari ifite icyo gihugu n'ubwo butaka yaje yisanga mu mirwano, navuga ko ariyo yisanze mu mirwano, hari uburyo igisirikare cyayo cyagiye gikurira mu ntambara. Aka kanya utabiha icyizere cy'uko M23 ikomeje kurwana itazashiduka Kisekedi yarayubakiyeho igisirikare gikomeye, kuko urabona hari impinduka zikomeye ko byahoze siko bimeze aka kanya. bwana munyamakuru ni ukuvuga yuko noneho perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo uyu munsi yongeye gukora ibisa n'aho ari amateka, aho abaturage baherereye hariya urya Mujenerali Masunzu yahora arongoye. Ubwo ni akarere ka gatatu ka gisirikare mu ngabo za FARDC. Uyu munsi biraboneka yuko ubu noneho bazanye idubu, bazanye Mujenerali uzwi ku izina rya Ruboya Kashamata, niwe nyine aheruka kugirwa umurongozi mushasha w'akarere ka gatatu nk'uko warohejeje kubivuga, bityo akaba yaraje gusimbura cyangwa gusubirira Jenerali Masunzu. Urumva ko uyu tumwitegeye iki uyu mugabo? Ngewe rero ikintu maze kubona kuri aba basirikare baza kuyobora urugamba, mu by'ukuri bose baza tubitezeho ibitangaza. Masunzu yasimbuye Chiko Chitambwe Jerome, hari Banduru Jacques Charigonze, nyakwigendera Ntuza Peter Chirumwami baramuzi cyane, none ugezweho nyine ni Ruboya Nkashama. Uriya warasiwe hariya mu bice byerekeza za Sake za Mubambiro. Urabona ko rero uku guhindura abayobozi bagomba kuza kuyobora operasiyo kwa Kisekedi, navuga ko ari nko gutera ikarita cyangwa gushaka kureba uzaba successful, kuko abo yagiye yohereza bose nta n'umwe wagiye umubanira. Uyu Ruboya Nkashama ntabwo ari mushya muri ibi bice by'intara Kivu y'Amajyaruguru, ndumva hariya muri turi yaragiye akorerayo, n'ubundi yabaga hariya hafi muri turi, n'ubundi ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Guhita muzana hariya ku mirongo y'imbere ku rugamba rero navuga ko avuga ati ni umwe mu bamenyereye imirwano, n'ubundi ahita akomerezaho. Ubwo ituri baraza kwashakira undi muyobozi mushya, kuko naho n'ubundi muri ituri yabaga ari mu ntambara zikomeye na n'uyu mutwe w'inyeshyamba zifite amamuko muri Uganda, ADF naru. Kuhita muvuga ati rero komerezaho mu ntara Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, navuga ko yarebye akitegereza akavuga ati uyu nguyu ashobora kuza gutanga umusaruro. Ndatekereza ko ari icyo ngicyo nabivugaho. harya hantu rero Tshisekedi azabyiga hazana umurundi, kuko niwe biboneka yuko yakingiye Kongo, niwe wakingiye ibice bitandukanye byinshi, bashaka ukuntu bazahazana bazane umusirikare w'umurundi aba ari uyobora urugamba. Prime ahubwo ababyigaho, Prime niyo ngabo ababyigaho abasirasi ntigurirwa n'abandi, ntabwo yabikora. Urumva, ntabwo ndatekereza ko bazanye kuyobora umusirikare, kereka wenda bamuzanye ariko hakaba hari umubanjirije ariko nta kintu akora, bakavuga ati umuyobozi w'urugamba ni uyu nguyu arahari, ariko bigakorwa n'umusirikare w'umurundi akaba ari gupanga urugamba. Byaba bihinduye isura, sinzi icyakurikira. Ko ari ingabo z'Uburundi uyu munsi zihagaze, ubona yuko M23 nayo yaratinye ko byakora, kuko barayicarinze cyane. uravye ingere twiyumviraga yuko Uvira ishobora kugwa mu kaga nk'iminsi 3 yonyene, ariko hakaba hashize ikiringo c'amezi arenga ngahe ibyo bitarashikwaho. Biraboneka yuko Uburundi bwarakingiye. Tugaruke igoma gato, wenda twahise tuhava. Wabonye ko umuryango w'abibumbye, reka mvuge European Union, wamaze kwemeza ko ese ikibuga cy'indege kigomba gufungurwa cya Goma. Nabonye update nazibonye ziri gusirikira. Reka dutegereze turebe icyo M23 iri buze kubivugaho. Ubwa mbere byarasohotse, Kisekedi na Emmanuel Macron Ubufaransa bubivugaho. Reka turebe European Union yavuze, turebe nanone icyo M23 iri buze gukora. Wibaza yuko itari buze kubabwira ati niba muri abagabo nimuze muhugurure, uziki babwira Tshisekedi. Sintekereza ko banabivuga cyangwa bagakoresha ubundi buryo, gusa iyo byageze hariya habamo kwitonda gukomeye cyane, kuko bariya abagabo urabizi ko bubatse system zikomeye cyane zo kuyobora isi. Icyo bashaka kirakorwa, icyo nyine babivuze ntibikore. Ariko
baba Bwana, batabishaka. ndabona yuko byari byinshi bikomeza kunshanga ubundi aka karere kacu karasa naho nako karimo ingorane cyangwa se mbega Afurika muri rusange niho usanga amategeko mpuzamahanga niyo ari gukora muri Afurika none se ko ari twebwe tutishoboye turi insina ngufi. nibakunde baduceho bariya bubatse sisitemu zabo zigomba kutuyobora. kandi nimba ubireba uko umwaka uza n'ukundi ugenda uza bazana akantu gashya gatuma dukomeza duhuze tuhita tujyaho tukava mu bye bishize tukisanga mu bindi bishya. noneho aba bantu barasa naho kubona kote bariho ni ikintu nacyo kiba kigoye cyane. ubundi uzi ibintu mbona ku banyaburayi n'abanyamerika ibintu bakoreye uyu mugabane wa Afurika bameze nk'abantu badukinisha filimi nyine bahora batuzanira utuntu dushya episode tugahora muri ibyo ngibyo nyine mu gihe twumvaga tugiye kuva muri episode nshya ngo natwe twisanga ahantu tugomba kugira ute kwigenzura batuzanira ikintu gishya. ariko iyo challenge bakaba barashatse kuyizana ku bihugu bya Aziya. buri bihugu bya Aziya ni ibihugu bifite amafaranga bigendera ku mahame ya Kisilamu usanga ntibikora cyane ari niyo mpamvu ho banarasana. ariyo mpamvu ubona banarasana nimba igihugu nk'Uburusiya ubona kiba cyatumye biriya bihugu bikomeye binyeganyega ugasanga Ubushinwa ntiwakoraho byo hari ukuntu nabyo bifitemo ibihugu bifite pawa zikomeye cyane bifite n'ubushobozi bwo guhangana n'ibyo bihugu byo ku mugabane w'Uburayi. ariyo mpamvu ibyo bakora ku mugabane wa Afurika batabikora ku mugabane wa Aziya. tukiri kuri ibi byo muri Kongo rero nkubwire niba ntaguciye mu ijambo nta kibazo nkubwire yuko twirwanaho nayo ikoza agashya aho yadugije cyangwa se nanone yongereje icyubahiro urya wapfuye Michel Rukunda batazira amakanika uriya ni intwari yayo w'igisirikare cy'urya mutwe. ni intwari yatwirwaneho ni intwari y'abanyamurenge baramuririmba cyane. ni icyemezo rero cyafashwe nyuma yo kubisabwa n'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya FRP cyangwa se FRP twirwaneho ndetse no guhabwa umugisha nanone basabiye uyu wahoze arongoye uyu mwari wa twirwaneho. biraboneka yuko rero twirwaneho kuko yashobora kuba yarabuze intwari kuko uyu makanika agihari byaboneka yuko bafite ukwizera gukomeye yuko urugamba rudashobora kubagendera nk'uko rumeze uyu munsi kuko makanika abona yuko ni nawe wabateraga kuraje yabateraga kuraje cyane. ariko kugeza uyu munsi biraboneka yuko twirwaneho isa naho yasubiye inyuma kuko urabona yuko makanika agihari burya hari n'abavuga yuko twirwaneho itumvikanaga na M cyane. hari abavuga bati nimudushyire mu byanyu. ubundi iyi twirwaneho ihuye n'ibibazo nyuma y'aho yinjijwe muri AFC. ubundi mbere kiberaga iyo mirwano y'abashaka gusahurayo ukumva nyine izo za Red Tabara buryo ingabo z'Uburundi zijya gukoraho operasiyo nkeya cyane ariko bamaze kwihuza binjiye muri AFC babitangaje niho ibibazo byakomereye niho ba makanika nyine batangiye guhigwa haraswa y'ibitero bigiye bikomeye bakora ikosa baza gukora inama guverinoma ya Kinshasa bayabibonye kare ibahuruzamo drone irabarasa ubwo nyine ibiramuhitanye kuko baje ari we batagetinga. urabizi ko izi nama bakora cyane babatagetingamo urabizi byari bigiye kubera hari muri Masisi igihe drone zenguruka mu bice bigeze muri 5 hari hagiye gukorwa inama ya Bahati byanatangajweho gatatu Bahati ashobora kuba yaguye muri ibi bitero ariko basanga inama itaratangira ariko iyo aba yatangiye tuba tuvuga ibindi kuri Bahati Erasto. rero abapolisi ba FARDC nanone barimo gukora ubukangurambaga bari gukora ubukangurambaga kabisa ngo ku bijyanye n'irekurwa rya FDLR. ubwo irekurwa rya FDLR navuga no kuza kuyirekura nyine ikaza mu Rwanda muri Warikare Pinga muri Rucuro ibyo birimo babikora ngo mu rwego rw'amasezerano ya Washington hagati ya DRC n'u Rwanda. Ndatekereza yuko si ubwa mbere bivugwa na FARDC biraboneka yuko n'ikibazo cya FDL kirakomeye kandi nticyoroshye na gato nubwo hariho abantu babifata minenegwa ariko biraboneka yuko FDL hamwe igisirikare cya Kongo cyangwa leta y'Kinshasa itokwemera yuko FDL itahuka
biragoranye nayo akaga kazakomeza kuyishikira bizakomeza kuba kuko ibibazo bikomeye hari FDLR ubwayo nayo ni ikibazo. navuga ko FDLR Mm, impamvu batapfa no kuyirekura biramupangu gutyo mhm, wenda nubwo banabikora batabikora 100%, urabona imyaka bamaze hariya mm, ni myinshi cyane, hari mm, n'abagiye bavukiramo hariya mhm, utapfa utanabwira ngo mu Rwanda ni iwacu ngo abyumve, mm, aho ati yego ababyeyi n'abanyarwanda ariko jye navukiye nta kindi gihugu nzi, mm, aho nacyo ni ikindi kintu wakwibazaho. mm. aho urumva gutandukanya FDL na bariya bantu nabyo ni ibindi bintu bigoranye. ariko njye nagatekereje yuko bagakwiye kubarekura kuko ni ukuvuga yuko si ugusubizwa mu buzima busanzwe se cyane hama abafite ibyaha bagakubitwa intahe mu bakabibazwa gahanga ego bakabibazwa bagashikanwa imbere ya sentare cyane. hama bagakubitwa intahe mu gahanga byaba bibahama nyine ibibagiriye bagahanwa byaba bidakunda ni bakabarekura. uku ubundi byagakwiye kugenda mu buryo bwo gushaka amahoro arambye, Mm, ari nayo mpamvu nyine tubona ibi biganiro umukono wanyu mudashyirwaho, niyo mpamvu nyine niyo mpamvu hano rero muri teritwari ya Walungu mm, hari amakuru namaze kuhamenya mhm, yemeza neza ko abantu 2 bapfuye, amazu agera ku 100 arasenyuka, mhm. ariko ibi ngibi ntabwo bijyanye n'intambara, ntabwo bijyanye n'intambara ni imvura nyinshi yahaguye. n'imvura y'igihugu se. Iyo tuvuze ibyo ngibyo abantu bataba bati kabaye masasu yavuze. Mm, Wabibonye se ko hari ikintu cyongeye gututumbara mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mm, kivuga ko mu gihe ngo hazaba hakiri imirwano mm, ngo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo azagomeza ayobore Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko byabaye nko muri za Ukraine, bavuga ati muri iki gihugu nta mahoro ahari, nta matora yaba hatari amahoro. ibya Kongo byo n'ubundi birasekeje kuko n'uwo yasimbuye hari n'abavuga yuko ari we wateje akagereka cyane kuko ntekereza yuko izi ntambara rero ntabwo zatanguye ku bwa Tshisekedi ntabwo zatangiye ku bwa Tshisekedi, nubwo nawe biboneka yuko ingufu ni nkeyi uretse yuko aronka abamufasha ariko ingufu ni nkeyi. Sinibaza yuko mu buryo bwa diplomasi perezida Tshisekedi afite ingufu zo kuba yakwivuna umwansi bahanganye biragoye. nyine yabishyizemo amafaranga yabishyizemo amafaranga none se ubundi amafaranga yamumarira iki? Ziriya zahabu zamara iki? Kiriya gihugu cya Kongo ko gikize ubu nyine rega nawe urabona ikintu ashaka, aravuga ati reka ndwane nkomeze mpatirize mpaka ku mwuka wa nyuma, kariya akagozi kabacikana mu mateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakazandikwamo izina ryande rya Tshisekedi ko yarwanyije inyeshyamba akazitsinda batazira fashi beto. ubwo rero urumva ko abakora byinshi. Ndabona amasaha nayo atujyanye, twasoreza aha ngaha. reka dusoze dushimira cyane abadukurikiye abo twabanye, tubibutsa yuko iyi shene ari ukugira ijambo sabone mukadushyigikira 5/5 kugira ngo ntimuze mucikwe n'amakuru y'ibiganiro dutambutsa ngaha. Mbibutse yuko iyi niwe muhora wonyine umwe rudende ushobora kubashitsa amakuru akomeye cyane mutoronka ahandi. Mugire sabone canke subscribe bivanye n'aho muherereye canke bivanye n'ururimi muvuga. Ntimwibagirwe rero guparitaja mu magroup n'ahandi hatandukanye. Tuze gusubira, reka ngushimire cyane. Nanjye ndagushimiye cyane, urakoze. Abakunzi bacu turasubira mu makuru ari imbere.